Ngam apay ngamin nga. Apay ngamin nga nakasapag agad. Ang mamat anak ko nga agpamilya ka. Nagananad ka kumaman lang anak ko. So, ma'am, kasano tayo nga naaman nga dito yung kasamak na disgrasya ti anak tayo idirabi. Kastoy sir nakaida kami idin. Ket adda nagtawag nakita mi ijay nga tay abalayan mi nga ti kunana sir. Abalayan kunana adda nila kay mo kunana adda abalayan apay kadi kunat. Kay man kitaen ni Eko na disgrasya kano kunana. Ison sir datayon nagjacket kami latan sison na pang kami naglugang kami nagpasentro kami. Sir idi madama ti travel mi nga agpaspasentro sir. Kakun kontak mi met datay ading na. Ket ti kunana, mama darasin nyo kunana. Wen, may kamin. Itaray mo lat di ospitalan ko nami sir. Itaray mo latan manong mom ko nami sir. Mama darasin nyo ket ang ag-response ni manong kunana sir. So nga nakatartaray kami. Then idi dumanon kami di ospitalin sir. Apag isumot day di ambulansya nga sumangpot, nagkakasangputan kami diyan. Makasarita tayo kay ma'am. Hanon sir. Idi ibabada di anak ko sir ket unconscious nakitak bay tay sa kanan nga natukol in plaster ko. Yes sir. Ma'am, may kamano nga anak tayo. Daytoy pimusay nga anak mi sir ket isu ti ino na nga anak mi. Karedredwar nga sa kay Tikrin. Un sir naggraduar da lang itoy Northwestern University di June 20 sir. So, anak ko mati pangarap na ma'am. Tikon ko na namot sir ket awan mo't datay kas lang kwa nga arapaap nang basta ti kayat namot ko maserket tay makastrek mo't kuma kas daken amada kas day sir ti arapaap namot ket kadagito agdama sir naka-prepare da ken naka-register dan nga mapan ag-review jay bagyo kuma sumangak dan to kumaton no before 13 kasi 13 di jay start ti review da. Adun sa pwede dito achievements na as an athlete ma'am di estudyante. Sir. Since elementary nakipalaro isunan ingana nga na-scout nga napan jay San Beda ingana nga naki as ASEAN game dagi jay ti achievement adumot sir so dagi talatan ti ko siguro nabati nga pakalagi pa mi kanyanan adu nga kuana partisipar na iti nagbasbasaan ng eskwela sir. Kasano iso nakasbilang may isang anak? Dito anak mi nga dito circuit ba. Haan nga nabisyo. Haan nga man nakibarkada. Tilang amok nga bisyo na vape. So lang no inom ora dadto aglawlaw mit agi inom nga barkada da haan nga sumango. Maki ML lata dita unog. Maki istorya mo't kasjay sir. Dito anak mi ni Jeric tahimik. Ura adda na sakit nan ukaya na bailanghan ng ibaga. Kasjay ti kina ulimok na dayto yung anak mi haan nga sumungsungbat no adda tay syempre da kami nga naganak kami latamot maliklikan datay agungit kami kasjay han na kami nga sungbatan no nakangag pumanaw awan sungbat na han na kami nga sungbatan dayto anak kasta ti kinatao na dayto anak mi kasta talaga Ma'am, kalpasan dito pasamak na dati ka nagsasarita yun kaya ito yung paano? Awan pa isarang kami pa nga nakapagsasarita ngamti ko nami ito kumalan numalpasan. Kasano gamitin nagbalin nga naudi nga interaction tayo kanya na ma'am dati nagsarasarita tayo nga dali bagbaga. Haan sir kasi talaga dito anak mi ko idi pangaldaw idi may dagito ka kasinsin na sir na ngam idi na minsan ti idi rabi iti 22 napan na sinundo ni bakit na imyan ijayen sir kalusa then 23 ti bigat
imay dagi jay kakasinsin na idtoy sir ta dayjay kaanak ka ay anak ti kasinsin uen kaanak ka adda kanupya sa ti motor nga napanda ginatang ijay tunuton iso nga nakapagdiretso da idtoy sir balay mi iso idi chinatan ni kasinsin na nga adda da idtoy nagawid idtoy yun sir so nagtartarima anda ti motor nangalal daw kami sir nakadado ti dagita istoryame haan nga awan pulos ti na isalsaling bat na awan awan sir ang talaga Kit nudum ni Jerry bagat tamam ano iti message yung kengkuhan niya. Jak amo nga irugi. Kasi dito anak mi ket mangrugi pa lang. Ngrugi pa lang tanak. Haaman lang nga nakapagplastar nga pus. Anyway, da kami ket ko. Inaramid mi amin ti kabaulan mi no even nga magipit kami sigilan. Ni Jerry ko nga min circuit ko. Di first year college na di San Beda sir. Hana nga kayat di kurso na ijay. Iso ti ko nanang ko kayat di kursok mama ko nana. Kaslahang ko nga maawatan jak amo nga basaen ko nana sir. So nag-transfer ito iti second sem. Nag-enroll iso na ti criminology sir ijayan. Ngam nabayag ngamin sir kasi nag-back to zero iso na. Then ag summer idi sir narigat lang ta nga makakamakam ta. Adda dagiti no new curriculum or even nga adda dagiti kayat kun na mga subject nga alam na han nga offer nga minhan na maalas so nga medyo nabayag ti pinagbasa na sir so nga daytoy nga anak mi inananusan mi pati arapa up ko ket uray man nga tawon basta makalpas da ko nak sir iso nga anang nga rod ti makunak ka daytoy anak ko sir ket no kumaadda pa lang nga biag aket ta kami ti mangipurso di kwa napintas nga may masakbayan na kuma. I-guide mi kuma sir ta kas naganak akit. Isot number 1 nga mangi-guide tay anak ay tay ina tay naganak. Ang anapay nga rod ita sir awan mabalinan mi. Nga tay kunak nga uray pay dagitay naka dinong par na ijay wenno na dong par na ijay sir. Kunak ka dagitay pulis nga umaymot makisarsarita. Uray pa'y basol tay anak ko kumamam sir kunak. Uray ijayaan da kami pa'y tipira. Haan nga magatadanti biyag ti anak ko kunak sir. Ngam awan tay kasla tay kwaserta ti disgrasya aket haan tay ngamin nga mapakpakadaan. Disgrasya nga ron. Iso tilatama ko namin agsasarita kamin to kun ti message ko kada ito anak ko aket. Alaket i-guide na dagiti pamilya na nga pinanawan na ko ma. Ala, kami nga baybayan da anak ko. Ngam apay ngamin nga. Apay ngamin nga nakas sa pagkakit. Amamat anak ko nga agpamilya ka. Nagananad ka kumaman lang anak ko. Ngam alapay nga rod awan. Nalpas ti pasama kan sir.